khadu penyeso Diamonde bat ke Real Madrid bat kelalong kum urang el kai ubar remdor tam Afrika haden kane kajing yeso bat khadu ru lik penyeso winning syakane ke klub. Lapun skem ba uyan Diamonde lolong menta officially kum urang el kai jong ke Real Madrid. Ke Real Madrid kala pun bena ba kajing yeso kala pendep haden ba ke RB Leipzig kala ai ya ke jingbit ke khadu ban pelai yau ni urang el kai. Abai day bat ke kontrak Diamonde ulasoi kumbah nyosnem ke kontrak bat ke ban penei ha Real Madrid hadu lepheu teruk joliu arjar lai pulai kador jong ke jingnya sok kat kumu Fabrizio Romano kalong sispa ratusan miliar euro bat kala ban kiu sa kat san miliar lengba ki arts on dakane ke jingnya so uyan Diamonde ubadang kat kesnem karta ba mikman ya ka Ivory Coast ula ke lalong ru unong yerakaina deuba Afrika ubar demdor tam haga history jongka football. Bat khadu pentikna ke Real Madrid ba Vinicius Junior ula soy penjalan beng ya ke kontrak sa kumbah deusnem kata kamu ba Vinicius Junior undon bat ke Real Madrid adu ubnai jun arjar live war.